Kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ko nam Gerson, adda papanan nyo iti gayimaw. Adda ananang, Ay nawaw, sa dinaw. kasarti kasinsin na nubigat, kat mapan kami adwa. Sumurutak kwa na nanang. Naa, kasanungay ti trabaho. Iteks kulatan ni boss, no adda kami ni Jananang. May mayat no text, tano ibagak iti personal. Sigurado anagado asaludsuden na dayjay. Adayon samot ti papanan nyo. Medyo lang mo't nanang, agmotor kami. Tadamot ti motor ti gayem ko. Ay delikado ti kasta. Ninanang mo't, kabisado mi mo't ti kalsada dito lugar tayo. Kaya't ko lang mo't ti sumurot iti gayem ko. Tanyat ammo tayo ngay. Amangan no adamot mam amok abalasang iday. Di addan to ti manugang yon. Kano lang idinag-break kayo kini Kayla. Nakamubuo na ko nanang. Nagado a babae dita. Itay pa yung isalsala ka, Mimi. Ah? Di ka maawatan, Gerson? No, kailangan ka. Kaya't ko mga itod mo ti cellphone number mo kanyak. Mutoy ti cellphone mo, ta save ko ti number ko. Pudno? O kailangan ka? Awan ti agungay? Ay nawaw, imbagak mat kang kaitay asing gilak pay laang. Amangan mo, Jack, amo ka. Awan pagtanagam, ta sa anak akas iti daduma dita, asaan ama kontento iti maysa. Agyaman aklaunay, Mimi. Awan anyaman na. Agawid kayo kadimat lang ita arabi eh. Wen, adamot kiditi. Adda ti motor ko. Isu ti service mi. No kasta, adagayam motor mo? Ay nawa, siyempre fully paid day dyan ang motor. Mga Gerson na nakaw. Ay nawaw. Itay pa'y ati cellphone na ti dumdumugan na. Di na mutin may bate. Ay, addaman siguro kateteks nan. Ay nawa. Apay akas na ti panagkita yung kanyak nanang. Asino ti kateteks mo aya? Daya mo. Di nakmaulbutan na niya. Iti kasta pa nagis-isam mo. Madlaw an na in love ka. Siguro, adda na amamum abalasang itinapanan nyo iti gayim mo. Kinapudno na. Adda na amok nanang. Mimi, tinagan lang. Kunak to, paikat. Ipasyar ko to dito'y balay nanang. Ay, katuan ano kaya't nalakit day. Awan parikot dita. Kateteks mo matgayam day a Gerson, Mimi. When friend, Anya ti ibagbaganakan ka ngay. kaya't nakano ti agdaton kanyak friend. Ay nawaw, agdaton adagos, kat kaano laang idinagam mo kayo. When nga rod, saan ko pa'y nga amo ti pudno akin na tao na. Sa dino nga minan ti pagtrab-trabahuan day, Jay. Mangup opisina ka no friend. Ijay, Ijay sentro ka no. pudno nga tati bagbagana, no? Di namot siguro maarami ti agulbud kanyak friend. May mayat lata ti makasigurado, friend. Narigat ti agtalak iti estranghero niyo. Sa bagay, addamat kit di puntom. Wen, adag dito'y office ita. Saan ka di nga agungot ti boss mo no agsel-cellphone ka iti oras ti trabaho? Nalakalaang mo takasarsarita ni boss. Anya nga oras amalpas ti trabaho ngay. Alas 5 iti malam. Nga mabalin mo latta ti agtext kanyak no nawaya ka. At da kumapay nga min aramidek. Tulungak ni nanang iti trabaho na. Ayaw na. Mabalin latamat. Agtext kan tulang no saan ka busy. Ay unay ka lagi di mutan. Naurnungan ti brief mo, yay banyaw. Awan mo ti bagam nga aglaba ka. Di kay nalaaw nanang. Tadati ka sarsaritak iti cellphone ko. Ah, Asino day jay? Kwa. Katrabahuak na jay. Brief ko na namat. Kwa. Kasarsarita na dya anak na akatrabahuak. No daramidam.
Iti pagpete cellphone ko. Agsarita tantulahangan no saan ka busy. Bye! Nanggag ko nga da kasarsarita ni Gerson iti cellphone na kareng. Ti babae apagdatdatunan na day chay, tatang. No kasta, agdat-daton man gaya man. Wen. Asino mo day tabalasang? Saan ko pa'y nakita wano nakasarita iti personal? Mimi ka no tinagan na. Naamam mo ti apuyaw ididimar ay da iti kasar ni Janice. Isumot lagayam Bantayan nyo man kit day tatang, ang mga no adun tumanen ti inuulbud asa una dita. Adamot ang gankwana day taa. Amo namat at kinaagin babak nang. Kan kinaulbud na ti makagapaw no apay nga insina ti ex na. Adakin ko na no aramidin namanan. Makatawan mo't tin nga agdat-dato nakin kami, may. Kat? Kaano nga klunan nak ngay? Ay nawaw, imbagak mat kang kaidi akayat ko amaam mo ti pamilyam. Kasapulan ka di bay? Wen ta mga numailaw anak ang mga klun kang ka, kat saan gayam asyak ti kayat da para kang ka. Diyak kayat amasayang ti oras ko. Sakbay ngayam amu kay ti pamilya. Aklunan na kumapay. Anya? Di ka madanagan. Tanasaya atak mo't a tao. Wen ngam. No aklunan na. Ikarit ngayam amu ka kadagiti dadakkel ko. Ngam, masapul nga orayon ti day off ko. Amu mo't amang opisina ak. Siguradwom laang apunot ibagbagam kanya. Kaya't ka di asawan day tang aklunan na kam. Wenan Yes! Yes! Ay na, agyaman na klaunay, Mimi. Di ka madanagan. Saan ka nga agrigat? No siyak ti masawam. Ngamin, adain kalik a kinabak nang itinalawa adagami. Anya? Inaklon mo, kat saan nakapay nga inyam-am mo kadagiti datakkel na. Iyam amunak to kanuno day off na, friend. Ay nawaw, nagtalag ka dagos kan Gerson. Kasta siguro no napatag kang katimay sa atao. Sapay la ko mata isumot kan ti pakiasawa ang friend. Sapay la kumaa. Kabayatan ti panagsarita kan panagkadwami, kat mariknak anasaya at atao ni Gerson. Okay, si kamot kit di ti makidan na kan kwa na no bilang lang. Apay akastamat tan ti ibagbagam kanyak, friend? Si kakit di man. Awan ti kayat ko ang sawon, friend. Mala, agmerienda takit din. No kasta, yawid mo tinubyam dito'y balay apaw. Una pong, nasaya sa ano kasta. Tapno mamamuwi mo, kinanang mo. Nanang, umasidag ka man ba, itaada na patig nga ibagak kada kayo kan apong. Anya ti bagam, aya. Basta umasidag kayo, tatalagaan na patig ti bagak. San mabalin nga agkamali kayo no kasarita yun ni Mimi. Anya aya tinapatag ngay bagam. Dumngag kaya na yung bag-apong. Nanang, ay baga mo, nanyaman dayta. No umay ni Mimi dito'y balay, kat salod-sudin na nupod no amang opisina ak. Wanti isong batyo kan kwa na Ay nawaw, saan kamot amang opisina apok? Wen nga ro danak ko. Apay nga ibagami amang opisina ka ket construction worker ka mag. Iso nga ro timbagak at trabaho kan kwa na. Anya, pagulbudin na kami pa'y kan apong mau. Basta aramidin nyo latano anya timbagak. At dapay may sa, no salud-sudin na nupod no nga daing kalik akinabak ng itinalawa at agatayo. Wanti isong batyo nalawag ka day apong, nanang. Daya mo ingkalim. Awan mo't nalawa adaga tayo, apaw. No kaya't yu ama ka asawa ak, aramidin yu latan ti imbagak. Dinak ibabain itinubyak. Dumngag ka na imbag, tanapatag ti bagakan ka, friend. Anya tinapatag nga ibagam, friend? Nasaong kanyak amang opisina ni Gerson a boyfriend mo. Saan ka di? Isumot ti nasa una kanyak. Ulbud day di alalaki. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin nga ulbud ti nobyo? Am-am mo matgayam ti may sa agayam ko ti nobyong. Construction worker ka no, may saan amang opisina?
Anya? Dayta ti pudno, friend. No kasta. Manangal lilaw gayam deji alalaki? Agin babak nang laang gayam? Amwam no anya ti sungbat di saludsod mo, friend. Adda ko makayat ko amaamuan apong. Ha? Anya tay? Pudno ka di amangop opisina ni Gerson? Ay, ladingitag. Ngam saan apod no, tinasaonakin ka. No kasta. Pudno tinaibagan ni Ruth kanyak a construction worker ni Gerson? Wen, dayta ti pudno. Isumot lagayam akas jeti ramay na. Adakan ka no maaklon mo ti apo. Amumutan ti pudno. At dapay kayat ko amaamuan apong. Pudno ka di nga adain kali na akinabak ng itinalawa adagayo? Saan mo't lang apod no dayta apo? Ay nawaw, manangal lilaw mat gayam ti apuyo. Ala umunday to Diyos, tag merienda tayo. Mabitlang nanang. Apay. Timbagak kada kayo Anya dayjay, aya. Nagpraktis kayo mat kinapong itay bigat. Ti may papan iti trabahom kan kinabak nang nga inkalem. O nanang, di na ko maibabay iti sangwanan ni Mimi. Okay. Sigurado nyo lang, tanog kang mali kayo, awanin. Ang mga no saan ako na makaasawa. Awan to tinamlamaan yung apo kanyak no bilang pantag kang mali kayo. Apay akas jay nanang. Ti anya anak ka. Saan mo tinamakasarita itinasaya at ni Mimi itay intulod ko? Ay nawaw. Diyak mo anak ko. Nanang, agbudno kayo man kanyak. Imbaga yung samot ti pudno kankwana. Ay awan amok dita. Apay nga rin akas dyan. Kasla awanak laangin kankwana. Saan mo't akas dyan asigod ni Mimi Day, adda umawawag ka. Ni Mimi siguro dayta. Ha, isong agbayso nanang. Song patak pa'y tawag na. Ituloy tayong tutag sarita kalpasan ti panagsarita mi. Hello, Mimi? Agbreak tan Gerson. Anya? Agwin na swastan ko nak. Saan akas kang katikayat ko? Ne, apay akas tamot tin ti ibagbagam kanyak, Mimi. Awan amok abasol ko kan ka. Ulbud ka launay? Inuulbud mat gayam dagit imbagbagam kanya. No kasta. Ammo kunti kinapudno. Saan na kun amaulbudan ita? Manangal lilaw? Mimi! Awanin. Inidap nan ti cellphone na. Nalpas kan, Gerson. Hay, awanan friend. In break ko ni Gerson. Anya? Diyak kaya ti ulbud kan manangal lilaw, friend. No kasta, pudno tinaibagada kanya. Wun, friend. Saan apudno amang opisina? Kan awan tinalawa adagada. Nagturod pa'y amang ibaga kanyak. Asa anak kanong agrigat no iso ti pakiasawaak. Taaddain kali na akinabak nang. Tagayam, nalaing-laang agulbud. Awan maddakas na no ibagana ti pudno. Day tangarod, sa anak mat arupat kwarta. Nadismaya aklaang, tanaaramid na tinagulbud kanyak. Napaklan nga ulbud. Kasanungay no agasawa kami. Ang mga nuul-ulbudan naktukit di. Ay, makapadismayamot nga agpayso no kasta ti lalaki, friend. Roses. Ay na, Gerson aya. Anda kayo magkam dito, nanang. Ti panagin inumumutan tin into naram. Makalawas na kasta. Basol yung matlang, nanang. Basol niya! Ay na anak ko, inaramid mila ang kanapong mo no anya ti ammo mi apagsayatam. Di ba kayo kitde? Di yung kaya't ang makaasawak. Ti kada kami laeng kat saan amasapol nga agulbud ka. Kasano ama-am-am mom tinaikari para ken kano agulbud ka. Awan madismaya laeng dagiti babalasan ken ka. No sanak ang makaasawa, nanang. Dito iti tandaan nyo kan apo nga. Basol nyo at wala ito'y. No inaramid nyo kumatimbagak. Awang kumati parikot ita. Ay, maturog ka kit din. Nabartekan. Di mo amo tilaw-lawatem. Ayan na apong. At day ti silid na, nakaturugan. Ringan nyo man tag. One on one kami.
Inuman mo ito yung arak ngayon niyawid ko. Ay pangaasim, di mo disturbo ni apong mo. Maturog ka kit di mo ten. Apong! Woo! Apong! Mariing kayo di tatag sa tayo. Ay agsarden kan. Nakalalaaw ka katrabiin. Kasarita man ti apom no makariing tatag. Apay, anya man ang tinaramid na. Data ti pagpabasulan na no apay anak break ni Mimikan Kuana. Ay, una yan ti apok aya. Kasaritam man tatang, ipalawag mo ti amin kan Kuana, tabarang malawlawagan ti panunot na. Kasaritak no makariing. Agyaman akuna ay tatang, No apay nga may nakaykayat na nga alilawan. Dagiti babalasa nga pagdadatunan na. Imbes nga ibaga na ti pudno kinatao na. ay jak mo iti apo ko yu tatang, sabali ti kapanunutan na. Kumusta ti Reknam, apo? Agsaludsod kayo pa ilang matapong. Amoy lang arudan, heartbroken na tao. Amo, apo. Saan mo't ngamin adakas? No ibagam ti pudno, kadagiti babalasang apagdatdatunam. No apay ngamin ngay bagayo ti pudno ken mimia. Imbrik nakit din. Apo, saan mi akayat ken nanang mo ti agulbog? Kasanaw, no agulbog kami ket mamuan tumot laeng ni mimi ti pudno. Di may raman kami ken nanang mo. Madaksan kami maet. Kasano nga rudan ang makaasawa kano kastoy lang nga pong. Nadamanan ti pagdatunam. Ibagam ti pudno kadakwada po. Di ka agul-ulbog. Ta makapadismaya mo laeng nga men no ulbog. Wano man nga lilaw ti lalaki. Apong, laglagi pam. Nga dadag iti babae. Asan akwarta tikit kita anda. No di kat ti ugali ti may sa alalaki. Ipadas mo manan ti agdataon. Ng pangaasim, tadi kan agul-ulbod, wang. Nakababayin mo't ngamin no ibaga a construction worker lang apong. No pagayatan ti Diyos. Adanto apo. Adanto amom. Kay babae akap-kap na kam. Basta ramidem laang ti maiparbang, apo. Ay, nawaw! Di ka agulbud tapno maakseptar da ka. No damo, mabalin ang nasaya at ti ibunga na. Ngamlaglagi pam kuma, nga amin abanag kat adda pagpatinggaan na. Isu ati kasayaatan nga aramidam, agbalin ka anapudno iti bagim, kan iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.